Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kejantia Students Union Cleariat Circle mentakasngi kalai terik unailar arajar arpulai kalalait banyak kenduk bat pensngau ye kejing bat kejing duna ki badan hapok ke Cleariat Civil Hospital haka menteri ketenat kekot kekia ke sarkar jela ke Dr. Maisel Amperin Lingdo haba keren cikilat patai kubor hadin kejingwan ye kenduk ye ketika menteri presiden ke GSU Cleariat Circle usamla Livingston Sama ulaong bakum makalong menta ketika jaka ajing sumar ke badan East Jantia Hills District kadang don bun ba kijing duna nadu ki jaka let syabar ke umpam umdi ki dawai da shin bat ki wei kijing don kam nakal yang ke menteri kala ai kijing kular syaka seng bakan sabu por shipos ngi ban penbit penbiang ni kijing don kam ban don hapo ketika jaka ajing sumar bat kala ongru bah ke khat santrik unailar arajar arpulai kabadairu ke sngi rakhilai loi kari kan salaj ban hiar bat jurip ya ketika jaka ajing sumar kejing yedai bat ka jing ya kendo jongi bati health minister mentakasngi di Dr. Amperin ngi la ya lehi ya ka ba kini la ya hi ka lenti ka ba ngi la leha kini ki por bala dep ha po civil hospital Cleariat te hadu mentangi kham song thai ngi ya be chakhman bat ngi la koi ru ha kene ka benta ba ngin yo kalat ban ya kendu bat ya Dr. Amperin te ngi asko tenat ba Dr. Amperin ila ay ngi ka asuran ba ila ong ba insim ka por po chipos ngi ban pendep khamtam ya kini ki sewage ki ba kumki toilet ka water supply bat kiwe ki ba de ha po jong ka civil hospital Cleariat te labu ru ya ka por ba i doktor hi ila ong ba dah long ka bala da ila syakot ban don betah ka ne ka Independence Day ha ka jing celebrate ya ka kene ka Independence Day ka santrik ka ba de ha po Cleariat district te dai ila te insawan ban le inspection bat kine ki staff jong ka civil hospital Cleariat balang ru ban ngi ki sing halang te daka mlong bala te insa bu ko ila fix ko por ba yo bendai ba inwan haka aku santrik jong ni benai lene ba khat santrik te katkum ka jing ya kendu jongi bat i doktor te ngingai skam ba kakam ka ka ba ngi la thu lene ka ba ngi la yai lanti kum ka civil hospital ka ba la dai ban yo ya ka chispa bed te menta ka don tang sau bed sau san bed te kam ya hab re kata na kata ka daw ngi na kaliang jong kaseng ka Jantia Students Union Cleariat Circle is Jantia ngila yang skam ba ngin dawa bed lene ngin jing bed kata ka nong rim ba ngin yo ya kai ka ba sarkar kala inaugurate ya ka kum ka civil hospital te ngimda kwa re ban ya ban kren than namar ba ngin pej ya ka kam da ka kam kan ya be te ngi skam ba ka jing ya lanti jongiru kan long ka ba ya ka ba don ka jingmut te tangkine bless one